خونی ولی نمازت هم خونی. الحمدلله. ویفای چشم می‌بینه. چی دستی؟ در چی سفیده خرجون. سفیده؟ نه در روکه در دارم؟ نه. بی به حضور جسته؟ نه. سر در دارم؟ Tamam tamam. Страшно це дисти? چشم تو رو نکشه. چشمور چی می‌چخیز؟ نه ترس ان شاء الله که ودش میشه خوب میشه همش. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. نام چیه؟ بنده خدایی؟ پیروی کی؟ پیروی کی تو؟ ترکی را بون کرد؟ شیطان را بکرد که ابلیس؟ یا که جین؟ کلانتر تو که؟ چه نیست؟ کلانتر شما خدا باید باشه، پیروی خدا باشه، با گفته خدا عمل کنیم. عمل میکنیم؟ چرا بنده خدا را آزار میکنیم؟ المسلم من سلم المسلمون من لسان و ید. مسلمان همان است که از دستی و از زبان و یا کس آزار نمی‌آورد. همان است. چرا تو را آزار میدی؟ بگو بسم الله، مسلمان شه، بنده خدا شه، پیرو خدا و رسول خدا شه، پیرو اصحاب شه، آزار نده. ما اتباع رو میخوانم چون که رسول خدا صلی الله علیه و سلم اتباع ما تتلو الشیاطین علی المسلمون میخوان جن خارج میشه و این گونه ترم خارج شه. خب چرا نمیبرایی؟ برادرتای؟ تی را آزار میتی، تی برادر اخت آزار میتی. اینما المؤمنون اخوه، مؤمن ها همش برادر هستن. تو برادر اخت آزار میتی، عذاب میتی. دوست میداری؟ تو به خاطر الله از بدنی ببرا. هر کاری که میکنی به خاطر رضای الله باشه، از بدنی ببرا. این را آزار نتی. خب فهمیدی؟ مسلمان همانه است که برادر خود را آزار نمیته. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. هر چیزی که برای خود دوست می‌داری برای برادر دوست دار. مادامی که برای خود دوست می‌داری که برادر تای با برادر خود آزار نده، دوست داری، از بدنی خارج شه. خب خارج میشه. بسم الله بگو. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. تو مسلمان هستی، منافق نیستی. من یک چیز میپرسم، با خاطر الله میگوی راست میگوی؟ با کدام عمل ها جن وارد انسان می شود و کدام حالت ها؟ نمیدونی؟ و تو در کدام حالت در بدنی در آمدی؟ خواب بود؟ هم حالت در بدنی در آمدی؟ در حالت تخیلی بود یا که در جماعت؟ جنو میتونن در حالت زنا کردن در داخل بدن انسان شوند؟ میتونن؟ تو چه خیلی جین هستی؟ چند ساله ای تو؟ ها؟ 20 ساله ای؟ تو دروغ میگه، خدا نمیترسی دروغ میگو. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. این بچه 20 ساله. تو 20 ساله نیستی، تو کلان سالی. تو منافقی. تو مسلمان نیستی، تو منافقی. مسلمانی؟ خدامی که مسلمان باشی چرا از بدن خارج نمیشه؟ تو زن داری؟ زن نمیگیری؟ از بدن خارج شه، از بدن مسلمان خارج شه، آزارش نده. کدام سوره رو بخونم که تو میبروی؟ حامیم؟ سوره دخان رو بخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم. شما چند نفرین؟ یتین؟ چند کس بدین؟ خود دقیقه بدین. تو منافق نیستی نه؟ تو میبروی؟ میبروی؟ میخونم تو ببرو. خب از کجا میبروی؟ از دهانش میبروی؟ وعده میتی منافق نیستی. آية المنافق 3 إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. منافق همون یکی سخن میگه دروغ است و وعده میته خلاف میکنه. امیدوار هستم که خلاف نمیکنی وعده خیر. خب میبروی ان شاء الله میبروی. من سر میکنم شروع میکنم تو ببرو. خب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. خور قرآني ها؟ خور قرآني كم قرآن میدونی؟ 2 و 3 تا؟ در پیش کی درس گرفتی؟ ها؟ استادتان کیه؟ بسیار استادتان. ما میخونم میبروی. خب ان شاء الله. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يعني ساعات فاصل نظام رب السماوات والأرض وما بينهما رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. نبرو ملكو توفان میکنیم منافقی دروغ میگوی گفتی بخون نمیبرم ببرو تو آخرش میخوان میبروی وعده میتی ببرو بسم الله در کجاش هستی وزده در همین جایی
لا إله إلا الله بقول أصلا مش أبرم دانش زوب زبورة ما يخون صار ما يكون تبورة خب بسم الله الرحمن الرحيم ولا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني وعدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فاسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هؤلاء ليقولون إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين بورو بسم الله بقورة بسم الله بسم الله لا إله إلا الله تكررك لا إله إلا الله تكررك إن شاء الله مبارك لا إله إلا الله إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إلينا كذا الله بتوبك نزي خدا بنده خدا روزه خدا تربو بخشم ببرا بسم الله ببرا يا بسم الله ما ميخونو ببرا إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون منافقين نوم شيء بسم الله بسم الله بسم الله چند کسی؟ یکم
بس لا اله الا الله بگو. لا اله الا الله محمد رسول الله. محمد رسول الله. پیش چشم چه؟ پیش خواهیم. جدا ندارم. ها؟ چند کس بودیم؟ ها؟ چند کس بودیم؟ ها؟ اما چه؟ اما خوشه. خوشه تنسولایی؟ بستیه. بستیک؟ چند کس دبادنی؟ چی نیست خوشا خما. تی؟ همون برید موضوع تب خونی. الحمدلله. ویکه چشمه. ها؟ ویکه چشمه. اگر که چی